Now, no mention it. Mado wale boko na mia panukpola kle enyasela alebe miewe ezova evanigba TV ka epoga atominity bla etovo ade alebe gavode be ma ahanya zova na mi na adon kutbe egbenya jing enya pankaka wi enya gbele pe akpe eve bla evo Adam alebe nyating akpo mi le agbadi le satellite double LNG na make emo 17 G na maka ha miaten academia no le Facebook Evanigba TV na maka YouTube ka mia academia nchi alabamia ha mia academia mia agrenya domaka ma akogara ngodo nya ochina mia nami bia ika pa nudo nunola ika le voda ntome na ngaka tole chadidi le be ya aku asichacha kple gadodo ƒe kadodo me ne ma ke miasegbe ƒe nya dzɔma be woƒoe ɖe asrafowo le Ghana nu be woadzra ɖo ɖe internet dzi ŋɔdzidonyamewo kple afɔkuwo kple kplɔla nyenye sesẽwo enu ne ma ke miasegbe ƒe nya dzɔma be Food and Drugs Authority dɔwɔƒea wole nu xlɔm tso nuɖuɖu yiwo tsiɖɔɖɔ gblenu tsoe yiwo ƒe ŋkɔwo alo agbalẽviwo ɖe le wo dzi alo ŋɔŋlɔwo tutu ɖa le wo dzia wo xlɔ nu tso nenem ƒe nuɖuɖu yiwo ŋu ale be fiase kple nukpɔlawo eya kple bubu aɖewo ma he va na mi le egbe ƒe enya dzɔme ke enyame yi ahenya dzo va na mi nye ŋkɔe nye Emanuela Noelen Dzineku. No silence ever English dictionary. Nyatepe. But see dictionary akara zon fi di pasi K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language on. Nenya make manya be view. E be a strong be kraha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a make nenya be view mo jura po. E be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Nala dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can call screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon tom. John Dramani Mahama Global Ghana per Sidia a hoi di adebe wa agbugbo awebe wa acho ana de dinona anyu de etile Ghana to come ye wa awo avukle abachoka ka alokanta fit wo anti yi wono nupom le apa is ntome ma eglobe dukwa akpa aganto atrasile wo pe ganu pe wo de siade alabena nuvlo olawo sura abacho gawo towo ike enyanu ike agben le dukonti yi ewebe dukokpala John Dramani Mahama de be Ghana pe gajadopa acho nyame le nuwo gbogbogawa enu yewo eglobe de ko gbogbogawa tra de no pe nonomewo aye ma akponse de sidia fe asioho ajiu yewo adajesi ha be sidia esesem fifia le ganyao jipokpo enwe eta Makpemia ganya zobu dialeba amemenya okpokpo ha eglobe Ghana ga ekpoto le dodowom bede ECOWAS fe ese yiwo ekude abawonu swewo chochocho duta nu jiyewo adungbe yale joda jinya fenkeke wi adragbe le nkeke etope ho ademele again le ECOWAS fe de kpokpo pe jirudwa enu ememenya ogbokpo alo Interior Ministry gado pe Ghana fe do kuchocho na jibe yawo de ECOWAS fe ablode nana fe dodo sipua abawonu swewo ple abawonu fafewo fe asito totoro ple wu chocho va dukwa meji odongbe si alenkeke eton fe
Hehenana dodo aɖe siwo wɔ le ECOWAS ƒe aʋawɔnu suewo kple aʋawɔnu fafɛwo ŋuti nubabla siwo wɔna na dedienɔnɔ dɔwɔƒe vovovowo ƒe amegãwo me. Hehenana di be yeado ŋusẽ gomekpɔlawo ƒe gɔmesese le senu kple ɖoɖo siwo ku ɖe ablɔɖenana nu. Le ECOWAS ƒe nubabla la nu la, si geɖe la, woɖe ese na dukɔ siwo le eme be woagatsɔ aʋawɔnu mawo ava duta alo atsɔ yi teƒe bubu. Togbɔ be ECOWAS dɔwɔha ate ŋu aɖe asi le wo nu le nɔnɔme siwo nu wowɔ ɖoɖoa ɖo vevie me hã. Dukɔ ƒe aʋawɔnu suewo kple aʋawɔnu fafɛwo ƒe dɔwɔha gblɔ be Ghana ƒe dedienɔnɔ dɔwɔƒewo yi edzi le ɖoɖo siwo hiã si ƒe taɖodzinue nye be woaɖe aʋawɔnu manɔsenu ƒe sisi dzi akpɔtɔ la dzi wɔm. ECOWAS teƒenɔla aɖe hã lɔ̃ ɖe dometsotso aɖewo dzi le tu siwo wotsɔ tso dutave dzikpɔkpɔ me le nuto suewo katã me gake ekafu Ghana ɖe eƒe ɖokuitsɔtsɔ na be yeawɔ nubabla la dzi. Amiaƒe nukpɔla kple enyasalawo ma akplɔ mi age ɖe nyadzɔɖi ale be Volta ŋutɔmedzikpɔla bubutɔ James Gunu do dza na Namibia ƒe ambassador le Ghana Her Excellency Ndia Kupi Naituama na Ghana ŋutɔme ƒe ɖoɖowɔha le eho alebe ame dɔdɔa le amuga ŋutɔme hena ŋkeke etɔ̃ ƒe dɔwɔwɔ sasrakpɔ ye wo egblɔ be tsaɖiɖia ƒe taɖodzinu enye be woalé ŋku ɖe ŋutɔa ƒe ganyawo ƒe ŋutete nu eye woadi teƒe yi woawɔ asitsatsa gadodo kple hadomeɖoɖo le Namibia kple amuga ŋutɔa me edome. Namibia ƒe dɔdzikpɔla gã le Ghana, Her Excellency Aƒenɔ Ndia Kupi Ndituwamata yi Volta nutome ƒe ɖoɖowɔha gbɔ abe ŋkeke etɔ̃ tsaɖiɖi le Volta nutome ƒe akpa ɖe ene. Míaƒe amugã nutomedzikpɔla Honorable James Gunu, ame si do dzidzɔ ɖe sasrakpɔ nu be enye mɔnukpɔkpɔ be yeaɖe nutoame ƒe ganya ƒe ŋutete gã la afia eye yeaku nume le nuto siwo me wo ame eve sia tsɔ ɖe le kple nuwɔwɔ aduadu le Namibia kple Volta nuto me godoo. Nuwɔwɔa ku ɖe akpa veve siwo dometɔ aɖewo nye tsaɖiɖi, agbledede, asitsatsa, gadodo kple nuto bubu siwo le ɖoɖom siwo ate ŋu ado ganyawo ƒe ŋgɔyiyi ɖe dzi. Honorable James Gunu ɖe mɔkpɔkpɔ fia be kɔmiti kɔkɔ ƒe sasrakpɔ ana xɔlɔ̃wɔwɔ ƒe kadodo si le Ghana kple Namibia dome naɖe to ɖe edzi esime woawu mɔ yeye na asitsatsa, gadodo kple ŋgɔyiyi ƒe hadomedodo siwo aɖe vi na Volta nutome godoo. Egaɖe ale si nutoa le klalo be yeado ŋusẽ yeƒe nuwɔwɔ kple Namibia eye yeaɖe sasrakpɔ gɔme woazu hadomeɖoɖo kple mɔnukpɔkpɔ siwo nugɔmesese le na amewo. Eya ta wole mɔ kpɔm be ŋkeke etɔ̃ ƒe tsaɖiɖia ana mɔnukpɔkpɔ be woaku nuwɔwɔ aduadu ƒe akpa siwo nuɖo woate ŋu awɔ le eye woatu ganyawo kple ŋgɔyiyi ƒe kadodo sesẽwo ɖo le Namibia kple Volta nutome go. Ava miaƒe nukpɔla kple enyaselawo ma akpɔ mi age ɖe nyadzɔɖi ke wo eƒoe ɖe asrafowo ƒe ŋgɔnɔlawo enu be woadzra ɖo ɖe dedienɔnɔ ƒe ŋɔdzidoname yeyewo abe kɔmputa dzi amedzedze alo nuvlowɔwɔ yi ko le edi yim le yame enema ke dɔ vɔ̃wo kple tsiɖɔɖɔwo enu ene alebe asitsala Thomas Vanikea ye ewɔ yɔyɔ ya le Ghana asrafowo ƒe aʋawɔha kple dɔwɔlawo ƒe college ƒe eƒe blaatɔ̃lia ƒe azaɖuɖu me le ege le kɔsidagbe alebe egblɔ be togbɔ be asrafowo ƒe
akpa yi wo na le dukɔa takpɔkpɔ me gakpɔtɔ eli hã ŋɔdzidona me wo trɔ wu aʋawɔwɔ yi ebɔ yi ewɔe be Svanikia bia tso aʋafiawo egbɔ be woado ɖoɖo yi wo ewɔ ɖe nudzɔdzɔ kpatawo enu gbɔ eye woana nyataɖakawo mama na aɖe edzi nayi ɖe edzi le Afrika katã alebe ye wo ebia tso nenem ƒe kplɔlawo hã esi be woagbɔgbɔ wo ɖokui eye be kɔledzia na awɔ eƒe xɔxɔ yeye kple nusɔsrɔ̃ tso COVID-19 dɔléla ƒe anyinɔyi me. Amakpɔnyagãɖe nyadzɔwu di alebe NPP dunyaha kplɔla yi ke enye Dr. Mahamudu Bawumia kplɔ be partia ƒe taɖodzinu vevietɔe nye be yewoagbugbɔ nuse axɔ tso NDC dunyaha gbɔ le eƒe 2,228 yi ke ƒe tiatiawɔ yia gbɔna me. New Patriotic Party ƒe aflagatsɔla Dr. Mahamudu Bawumia gblɔ be akpeha ƒe taɖodzinu vevietɔe nye be yeagaxɔ dunyahehe ƒe nusẽ tso National Democratic Congress NDC gbɔ le ƒe 2027 ƒe dutoƒo tatiawɔ yi. Egblɔ nya sia le kɔsiɖagbe ƒe dzinu enyia ƒe ŋkeke 10 dzi esime wònɔ nu ƒom na Greater Accra nutome ƒe dɔdzikpɔla yeye si wotia le akpeha ƒe nutome dzikpɔlawo ƒe tatia megbe. Dr. Bawumia gblɔ tso NPP ƒe dodo yeye si le edzi yim nu be enye afɔɖeɖe vevie aɖe si woatsɔ agbugbɔ akpeha ƒe ɖoɖo atui eye woadzra ɖo ɖe dutoƒo tatia si gbɔna nu. Eƒoe ɖe dɔdzikpɔla yeyeawo nu be woakpɔ woƒe dɔwɔƒewo be anye agbanɔamedzi eye woawɔ dɔ atsɔ ado ŋusẽ akpeha tso gɔmedzedze va se ɖe dukɔa me nuwuwu. Le eƒe nya nu la, akpeha ƒe akɔdadaƒe tatiawɔƒe nuto kpli nutome tatia ablɔɖe nye ɖoɖo yeye si keke ta wu ƒe 10,000. Wole mɔ kpɔm be kameɖeɖia awu enu le akpeha ƒe dukɔa ƒe tatiablɔɖe me le ƒe dzinu 1 ƒe ŋkekewo le ƒe 2028 dzi. Dr. Bawumia gblɔ be dɔ veve aɖe le ŋgɔ nenye be NPP di be yeatu habɔbɔ sesẽ aɖe si ate ŋu aɖu dzi le ƒe 2028 ƒe tatiawɔ yi. Strike le dodokpɔwo me gblẽm le dukɔ me ƒe universitiwo me alebe UHAS kple university bubuwo tɔ ɖe agbalẽ yiwo wo eɖo ɖea ƒe akɔɖeɖea ta alebe Ghana University dɔdzikpɔla ƒe habɔbɔa gblɔ be strike tso vovototo madzɔmadzɔ yiwo le asitata ƒe fetu kple gagbekpeɖeŋu yiwo le nufiala kple nufiala ametsitsiwo domea ta yi ewɔe be agbalẽŋlɔla gã Charles Aido gblɔ be nya ya le nyadzɔdɔwɔƒe ɖeka le dzinu ya ƒe ŋkeke 10 dzi be university geɖewo ate ŋu akpɔ ŋusẽ ɖe edzi le kɔsiɖa ya me ye woexlɔ̃nu hã be dodokpɔ yiwo wole be wole wɔwɔm le strike yi strike ya ƒe fɔmaɖimaɖia nye nu yi ke anye ɖikeke le nenem ƒe sukuyawo nu alebe Ghana University dɔdzikpɔlawo ƒe habɔbɔa gblɔ be sukudɔwo anɔ tɔtɔm va se ɖe esime woage ɖe me na yewo kple gagekpeɖeŋu yawo ŋuti ƒe enyaʋiʋlia gbɔ ne womete kpɔ nenem ƒe nu yawo gbɔa strikea agakpɔtɔ ayi ɖe edzi. Ma agɔge ɖe nyadzɔɖu dzi alebe Food and Drugs Authority dɔwɔƒea yi nye nuɖuɖu kple atikewo ŋuti dɔdzikpɔƒea le nu xlɔm dua dza
kude be yiwo wa agade nene ƒe nuɖuɖu ƒe nono ƒe nuwo fiko ƒlela nuwo la wa akpɔ nene ƒe ŋkɔ le enuwo dzi hafi aƒle wo kude ale yi ke enua ɖewo ƒe amakpa alo woƒe expiry date ele nene ƒe enu yawo hafi wole dzadzram ta wo exlɔ̃nu dzadza be woalé ŋku ɖe ɖiƒoƒo kple amadede tɔtrɔ yi ke le nene ƒe nuɖuɖu yawo nu alo amadede yawo nu hafi woaƒle hena amegbetɔ ƒomea ƒe dedienɔnɔ. Nuɖuɖu kple atikewo ŋutidɔwɔƒe FDA xlɔ̃ nu dukɔa be woagaƒle nuɖuɖu kple nunono siwo ƒe ŋgowo le ʋuʋu, ɖiƒoƒo, amadede trɔ alo esiwo gblẽ nu le wo nu la ƒeƒle alo wo ɖuɖu o. FDA gblɔ be doanyi tsidodo ƒe tsi si ate ŋu atsɔ tsi gbegblẽwo, gbeɖuɖɔ kple ɖiƒoƒo bubu siwo gblẽa nu le ame nu la do go atike mawo tɔgbi. Ne edze abe nu siwo le eme ene gɔ̃ hã la, ɖiƒoƒoa ate ŋu ato nutrenu alo nubable siwo gblẽa me. Dɔwɔƒea gblɔ be atike siwo me dɔlekuiwo le nono ate ŋu ana amewo naxɔ kɔlera, typhoid, dysentery kple dɔlekui bubu siwo tsoa tsi me. Eya ta wòdo aɖaŋu na nuƒlelawo be woaƒo asa na nu siwo ɖia anyikpi, tsi ƒe dzesi, ʋuʋu alo amadede ƒe tɔtrɔ le agba, nutsɔnu alo dzesiɖe dzi. Ele be woaɖɔ nu ɖo le nuɖuɖu kple nunono siwo wodzrana tso teƒe siwo mebɔ alo le agbɔsɔsɔ gã me evɔ womate ŋu akpɔ wo tso hã nu. FDA gade se na adzɔnuwɔlawo, womamalawo kple nudzralawo be woagaklɔ nu siwo tsidodo gblẽ nu le agbugbɔ ŋkɔ na wo o, agbugbɔ wo abla wo alo agbugbɔ wo adzra o. Ele be woaɖe atike mawo ɖe vovo boŋ eye woaƒo ka ne FDA ƒe dɔwɔƒe si te ɖe wo ŋu be woaɖo kpe dzi hatsɔ wo aƒu gbe dedie. Makpɔ miage ɖe nyadzɔɖuɖu dzi ale be mɔmetsɔʋukulawo edze ŋkeke etɔ̃ ƒe anyinɔƒe ƒe dɔmedzoe dona me gɔme le nɔnɔme madamedziwo eta le mɔmedzraɖoƒe kple ʋuɖonyawo gbɔ kpɔ hã yi wo eɖoƒe akpata me le Kumasi. Ale be Ghana dukɔa ƒe mɔmetsɔʋu ʋukulawo ƒe habɔbɔametɔwo gblɔ be akpata yi wote ɖe Kumasi depo nua le nɔnɔme gbegblẽ me eye mele dedie na yewo vevietɔ le tsidzari ale be wo eƒo nu tso nenem ƒe mɔmemi ƒe veve hã enu gake wo egblɔ be wome ewɔ naneke tso ŋu yi na be wo ebu fɔe ɖe wo ebu fɔ dziɖuɖua ɖe dɔwɔnu yiwo egblẽ le nenem ƒe nudzraɖoƒewo nu eta yi ena dɔwɔha ƒe zimenɔla aƒetɔ Dominic Brenya egblɔ be yewo egblɔ nyawo na mɔmedzraɖoƒe kple ʋuɖonyawo kpɔkpɔ hã yi wo eɖo ƒe amegawo zi geɖe gake wome ewɔ naneke ku ɖe nenem ƒe nu ya nu o. Ale be strike yi yewo yia ate ŋu agblẽ mɔmemi ƒe ʋuɖoɖo me eye woahe mɔmemi ƒe veve vɛ le dukɔa me godoo ne wome ekpɔ enya gbɔ na yewo kaba o. Ena ʋukulawo gblɔ be ne wome ekpɔ enya gbɔ kaba oa ne wome ewɔ yewoƒe dzimaɖitsitsi yi ke yewo ekɔ eɖo dziɖuɖua ƒe ŋkumea yi ke nenem ƒe strike ya agakpɔtɔ ayi dzi yi ke yewo matrɔ ayi ɖe edɔme o. Makpɔ miage ɖe nyadzɔɖuɖu dzi ale be sɔhe koko agbledelawo ƒe habɔbɔa etsɔ nya ɖe dukɔkplɔla Mahama enu le nu yiwo nu wo etsi dzi ɖo do ŋgɔ na ƒe 2026 kɔ yi ɖe ƒe 2027 ƒe koko ƒe ɣeyiɣia eta. Sɔhe koko gbledelawo ƒe habɔbɔ tsɔ nya ɖe dukɔkplɔla John Dramani Mahama nu be wòana numekuku kpata le nya si woku ɖe ƒe 2026 kple ƒe 2027 ƒe koko ƒle ƒe ɣeyiɣi nu.
Agbledelawo gblɔ be kuxe siwo do mo ɖa le ƒe akpe 2,250 kple ƒe akpe 2,220 ƒe ɣeyiɣi na sɔhe koko gbledelawo geɖewo ƒe ganya gblẽ eye wo dometɔ aɖewo le agbagba dzem be yewoakpɔ aƒeme gazazawo, axe sukufiwo, akpɔ lãmesenyawo gbɔ eye woalé be na yewoƒe agble. Wotsi dzi vevie ɖe gakuxe siwo dzia ŋgɔ nuƒle siwo nu mɔɖegbalẽ le kple nuƒlelawo ƒe agbalẽŋlɔlawo siwo gblɔ be ekpɔ ŋusẽ ɖe agbledelawo ƒe nutete be woadzra woƒe koko le ɣeyiɣi sue me dzi. Habɔbɔ le biabiam tso dziɖuɖua si be woana eme nakɔ na yewo be ga si sɔ anɔ anyi atsɔ ƒle koko le ɣeyiɣi yeyea katã me nenye be ewɔla ƒe asinalike kple eka yi woadze eƒe ƒle ƒe ɣeyiɣi yeyea gɔme le senu. Agbledelawo di hã be woana numekuku le ɖoɖo siwo wole mɔ kpɔm be woaxɔ yewoƒe koko ƒe asixɔxɔ ƒe 290 nu eye woƒo nu tso ƒe akpe 2,220 ƒe koko ƒe sewɔtakpekpe si woɖo ɖe anyi hã nu. Wogblɔ be nyatakaka siwo sɔ ɖe ɣeyiɣi dzi kple ɖoɖoawo ƒe kakaɖedzi hiã be kakaɖedzi nagado ame nu eye woana agbledelawo nate ŋu awɔ ɖoɖo ɖe gaɖeɖe asi dɔwɔlawo, agblemenuzazawo kple nuwɔwɔ ƒe taɖodzinuwo nu ɖo ɖe ŋgɔ le ɣeyiɣi yeye. Ma agakplɔ miagã nyadzɔwu di ale be ame alafa geɖewo etso dɔmi kɔ yi ɖe kwabenya ƒe mɔdodoa dzi va eɖo kitase eɖe woƒe tsitretsi ɖe ŋu le memle ɖe agbe le woƒe mɔa ƒe manyomanyo yi ke ƒe nɔnɔme me de ame dzi o ta ale be dɔmi kɔ yi ɖe kwabenya kɔ yi kitase mɔdodo dzi kɔmitia woawoe enɔ ŋgɔ na nenem ƒe wɔwɔ fia yi ena nutɔmekpetɔwo egblɔ be wome eɖɔ dɔmi kɔ yi ɖe kwabenya kɔ yi kitase mɔdodoa nenema ke berekuso ƒe emɔa wome eɖɔ nenem ƒe mɔa ɖo ƒe 20 nye eya yina yi ewɔe be eʋuɖoɖo kple asitsatsa le sesem na yiwo le nenem ƒe nuto yawo me ale be wo eyɔ lãmesẽkuhi yiwo tso ke hã nenema ke hã wo egblɔ be nyagbugbɔdrɔ yiwo katã yiwo tsɔ yina dziɖuɖua wome wodo kpo ewɔwɔ nenema ke yi ena ame yiwo le tsitretsim ɖe enua le biabiam tso dziɖuɖua gbɔ be woagbugbɔ ado nenem ƒe emɔ yawo na yiwo kpata ale be ne yewo akɔkpɔ yiwo hã yiwo ƒe edɔwɔɖuiwo egbɔ. Matsɔ ge ɖe gbetanyadzɔ dzi na mi ale be Togo ta nenem ƒe scorecard ƒe emetsonu gbãtɔ le West Africa nuɖuɖu kple ɖoɖo ƒe tsitretsitsi ƒe ɖoɖo wɔ ɖi te ale be dziɖuɖua dɔwɔƒea yiwo menye dziɖuɖutɔwo hã kple dukɔmeviwo ƒe habɔbɔwo kpeta le tievie le dzinu ya ƒe ŋkeke 13 kple 14 dzi be yewoalé ŋku ɖe nyatakakawo enu ale be scorecard lé ŋku ɖe agbledede kple asitsatsa nu le Togo dua me nenema ke Ghana, Niger, Sierra Leone kple Chad dukɔ me godo ale be le nuɖuɖu kple ɖoɖo ƒe tsitretsitsi ƒe ɖoɖowɔɖia yi sefa France billion bla atɔ etso hame katã ƒe gadzraɖoƒe gã edo alɔe ta ame akpe 500 kple edzivɔwoe ekpɔ viɖe tso nenem ƒe nu yawo me le Togo nenema ke agbledela akpe 30 hã exɔ nukuwo kple nu yiwo woatsɔ awɔ dɔe ku ɖe agblewo nu ti nenema ke yi ena be ɖoɖoa hã dɔwɔɖoɖoa do alɔ nenem ƒe togotɔwo ƒe agbledede ŋuti numekuku dɔwɔƒea ƒe ɖoɖo wɔ ha nenema ke domanyinu se fianu ƒe gadzraɖoƒe hã ekpɔ gome le nenem ƒe gbugbɔ ga eɖɔ ɖo be woatsɔ akpɔ
numawo eƒe nunɔamesiwo amewo ƒe nunɔamesiwo ta le nene ƒe togo dua me nenema ke akpɔgbɔ be agble kple nukuwo wo le edua me. Ma akɔ yi ɖe nyadzɔɖu dzi ale be Nigeria dukɔ yi nye Edo State Command ƒe dukɔa ƒe atike vɔɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea gblẽ gbekui agble eve eye wo le ame ewo yiwo susu be wo nye atike vɔɖi sitsalawo ale be nenem ƒe dua ƒe amegã Mitchell Ofoyeju gblɔ be agble yiwo le odzibo nenema ke agble yiwo le ogboku nenema ke igbanke kple avenyigba dzia ƒe lolome nye heka akpe 1.85 eye gbekui yi ade kilogram nenem ƒe akpe 428 le eme ale be wo le ame enyi bubu yiwo bu fɔe hã le Benin City kple gbekui nenema ke meth tramadol diazepam kple atike bubu yiwo wo kpɔ le nenem ƒe ameyɔ esi hã ale be wo gblɔ be wo le ame yiwo katã wo bu fɔe de gaxɔme eyi me numekukuwo le edzi yim le ɖekawɔwɔ me kple dukɔa ƒe atike vɔɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea ƒe zimenɔla Buba Mawa ƒe sedede be woaɖe atike vɔɖiwo zazã dzi akpɔtɔ le nenem ƒe dukɔ ya me. Anya ƒe nyasela kple enukpɔlawo eya kple bubu aɖewoe me va na mi le egbe ƒe nyadzɔme. Vɔ hafi madzo le mia gbɔa ma agato nyadzɔ dzi na mia ke. Ale be mi se le egbe ƒe nyadzɔme be sɔhe koko agbledelawo ebia tso dukɔkplɔla John Dramani Mahama si be wòana eme na akɔ le ega asiwo kple ƒe akpe 2.20 kɔ yi ɖe ƒe akpe 2.20 ƒe ɣeyiɣia ƒe egɔmedede ŋuti. Nenema ke hã mi se le egbe ƒe nyadzɔme be Food and Drugs Authority dɔwɔƒea yi nye atike kple nuɖuɖu ŋuti dɔwɔƒea wo exlɔ̃nu tso nuɖuɖu yiwo tsiɖɔɖɔa egblẽnu tsoe nenema ke be exlɔ̃nu dua be woakpɔ agbalẽ yi ke wo le nuɖuɖuwo dzi yi ke nye labelwo hafi woaƒle nenem ƒe nu yawo wo ƒoe ɖe nenema ke mi se egbe ƒe nyadzɔme be wo ƒoe ɖe nenem ƒe asrafowo yiwo le Ghana dukɔme nu be woadzra ɖo le internet dzi ŋɔdzidonamewo ta nenema ke afɔkuwo kple kplɔlanyenye sesẽwoe nu le Ghana dukɔme. Anya ƒe nyasela kple nukpɔla eya kple bubu aɖewoe me va na mi le egbe ƒe nyadzɔme. Ke ne aɖo ŋku dzi be míaƒe megbedani nyadzɔ ye enye Nuslin ewe English Dictionary we demegbe na be me ete he nyadzɔ va na mi. Ke ne aɖo ŋku dzi be ate akpɔ mi le Facebook kple YouTube na atype Ebenyigba TV ko akademia nenema ke akpɔ mi le agbadzi satellite LN nenema ke MO 17 dzi ke enyame yi he nyadzɔ va na mi nye ŋkɔe nye Imanola Nolen Dzineku meklami. Nuslins ever English Dictionary nyateƒe medzi dictionary akaka azɔ afi ipasi ke. Nuslins ever English Dictionary standard ton ya standard ya enyo ne devio kanu le basic level enyo ne ame kanu le SHS enyo ne ame kanu le university alo le language on ne nyame ke menye begbefio e bia strong begbekra ha Nuslins ever English Dictionary enyo ne ha ame sia me ke nye bevi mo jura po ene bia strong begba ha Nuslins ever English Dictionary enyo ne wa mama nele dile gososo madene na kula atia place order le Amazon alo number ke na follow screen Nigeria opportunity to ka na WhatsApp afisi afike na la nya call Nuslins ever English Dictionary akwa akọveno akpe Nuslins ever English Dictionary enyo nto